Nau mai hara mai anō. In this session, we will be looking at the months, ngā marama. For the Maori New Year, Pipiri was, I guess, like the beginning of the year. And the reason was because the appearance of Te Matariki, the constellation. Okay, Pipiri, June, Hongongoi, July, Here Turi Koka, August, Mahuru, September, Whiringa Ānuku, October, Whiringa Ārangi, November, Haki Hea, December, Kohitātea, January, Hui Tānguru, February, Pautūterangi, March, Painga Whawha, April, Haratua, May. Kia ora.